Umfundi wa-grade 12, umfundi wa-grade 11, i-question ye-algebra le awukwazi ukuya ephepheni uya kwi-exam uyophendula ama-questions ungakwazi ukuphendula le question uya kanjani? Alright, ngicela ukuthi ungenzele kanjena-ke, ngizokutshengisa ukuthi le question iphendulwa kanjani kodwa ngicela ukuthi uqale uyi-save noma uyi-download-e, uhambe before uyibuke yonke wenze kanje, uya-practice-a mawusuqedile bese uyayibuka ukuthi ngenze kanjani noma kwenziwa kanjani, right? Uma ikusizile-ke bese uyabuya-ke uzo-like-a ividiyo yami bese uyangi-follow-a so that uzobona amanye amavidiyo noma amanye ama-questions ukuthi aphendulwa kanjani. Alright, asiboneni ukuthi le bekumele wenze kanjani la. Right, ngicabanga ukuthi bese usu-practice-ile because awukwazi ukungalaleli and ubese ufuna ukuphasa. So usu-download-ile wase noma uyiseyivile wase wa-practice-a before ubuke ukuthi ngenze njani la. Okay, angithi uyabona la unikeziwe bathe given. So ngiyakubona lokhu ngize ngilokhu ngikhuluma ngakho because nawe uyakubona. Right, asizeni la bathe lana where x and okay, kahle kahle lana uzoyibona ukuthi yini esiyidingayo kodwa la bathi where x and y ama-element ani lawa ama-natural numbers. Yini ama-natural numbers? Asiqaleni la. Ama-natural numbers ama-positive whole numbers. Angithi uyayizwa leyo nto, positive whole numbers. Inamba eyi-positive ingama-whole numbers. Okay, so okay cool, kumnandi mase kunjalo-ke. Alright, bathi lana-ke determine, iyaqala i-question ithi determine a value for p. U-p bathe ulingana nobani? No-x multiply by y. Okay, angithi bathe u-x no-y yini? Bangama-element ama-natural numbers, okusho ukuthi u-x no-y ama-values abo a-positive and angama-whole numbers. Okay, asenzeni kanjena-ke, wasinikeze leya shantisi siyihlala nayo, siyayibhala i-square root sika-5 esine-exponent ewu-x minus uvula i-bracket i-radical sign leyana eno-3. Okay, kahle kahle cubic root leyana and then kuno-2 ngaphansi, ubuyisela u-y is equal to u-17. Wena kuzomele uqale uthole ama-values ka-x nama-values ka-y. Kahle kahle usolva for x no-y la. Okay, asenzeni kanjena-ke, asenzeni ibe lula le nto. Asishintsheni ama-radical sign, le nto siyibhale ngokwe-exponential form, right? Angithi uma ngabe kungenalutho kwi-radical sign yakho uyazi kusuke kunobani? Kusuke kuno-2, need nje unjani? U-invisible. Alright, cela ukuthi ungenzele kanjena-ke, exponent yalaphana eka-5 ubani? U-1. I-exponent ka-5, exponent ka-2 u-1. Okay, and mina kade ngithini njengamanje, ngithe uma ngabe kungenalutho laphayana kulesi space kunobani? Kuno-2, so sengimvezile ku-2. Ngicabanga ukuthi yonke into engiyenzayo njengamanje usuzobona ukuthi ngiyenzani. Alright, le nto ufuna ukuthi ngiyibhale ngokwe-exponential. Ngiyambhala u-5 ongaphansi kwani? Kwe-radical sign. Ngiyibuyisela i-exponent ekhona ewu-1 divided by leya namba elapha kulesi space lesiyana iwubani? Iwu-2. Bhala u-x ngiyambuyisela minus ngenza the same thing, it's 2, 1 all over 3. Ngiyambuyisela u-y is equal to u-17. Okay, kusho ukuthi le equal sign lena lana ayidingeki because ikhona lana is equal to u-17. Alright, so uyazi-ke nawe-ke kuzomele si-remove ini? Ama-bracket. So si-multiply exponent engaphandle ne-exponent engaphakathi. So kuzoba ubani? U-5 exponent half multiplied by x, it's x divided by 2, right? Minus ngapha kuzobe ku-2 it's y divided by 3 is equal to u-17. Ngoba wena uyazi ukuthi kumele wenze njani, usolve for what? For x and y. Yini osekumele uyenze? Ibukisise kahle le nto.
Mawuthi uyabuka la u-17 u-positive angithi kuma and lana zinani sine-subtraction sign u-minus. Okay, kusho ukuthi sifike samu-minus-a laphayana but i-answer yethu ekugcineni ibe ubani? Ibe u-17 o-positive. Kusho ukuthi le number le la ekuqaleni inkulu kunale number lena ela eyesibili elandelayo, right? So let's say ekuqaleni masinenamba nje let's say mhlasimbe siku-5 minus ngapha bese siba nenamba encane kuno-5 kunale la ekuqaleni mhlasimbe ubani? U-2. Angithi i-answer yethu izoba ubani? U-3. Izoba kanjani? Izoba positive. So ileyo nto engichazela yona lapha njengamanje ukuthi ukuze lo 17 ibe positive because le number le la ekuqaleni irepresentwe ubani? U-5 exponent x divided by 2. Leyo number leyo-ke inkulu kunale number ela elandelayo le aba-minus-e ngayo le erepresentwa u-2 exponent y divided by 3. Okay, senzeni kanjena-ke because sinama-fraction laphaya but into esiyaziyo njengamanje ukuthi u-x divided by 2 akafani no-y divided by 3. So asikhandeleni thina ama-exponent ethu angafani. Okay, sizoletha-ke laphayana sithi let x divided by 2 be n and let ubani? U-y divided by 3 be m, right? Mase kanjena usuyabona ukuthi okay bese singakubhala kanje sithi 5 exponent n minus 2 exponent m is equal to u-17. Uzokhumbula ukuthi le number ela ekuqaleni is greater than le number lena ela elandelayo. This number is greater than this number, so that mangabe siyi-minus-a kuzophuma inamba enjani? E-positive. Okay, angikho-ke lapho-ke khona into okumele siyenze-ke la. Okay, alright, sifuna ukusolva u-n no-m njengamanje, so sekusimple. Asenzeni kanjena, right? Nangu u-5 uyayi-transpose-ke lapha, it's either uwena uthi ubani ozomisa but unga-transpose kanje uthi 5 exponent n is equal to 17. Lo 2 exponent m umise ngale afike sibe ubani? Ebe u-plus 2 exponent m, right? Mase ukwenze kanjeyana-ke usuyazi-ke, khumbula phela ukuthi le number le engapha or mase kanjeyana sekuyalingana, i-equal sign isho ukuthi lona ngaka-left uyalingana nakho konke lokhu okungakuphi? Okuka-right. Okay, senzeni kanjena-ke mase kanjena-ke then se-happy kakhulu lapho-ke. Right, into okumele siyenze-ke yini? Sifuna ukusolva u-n no-m angithi. So it's either wenze kanje but uma ukwenze kanjena kuzoba slightly complicated but I prefer ukuthi uwenze kanje ukuze kuzoba lula. Unga-transpose unga-transpose ngaleya ndlela leya but nakhona kuyafana uzogcina uthole i-answer efanayo. Okay, wenze kanjena, u-2 umise ngaka-right ne-exponent yakhe. Okay, ngaka-left umshiyile u-5 exponent n waletha u-minus 17, right? So ubhala kahle-ke i-2 exponent m is equal to u-5 exponent n minus 17, right? Mase kanjena-ke then sekulula kakhulu-ke. Okay, so angithi uyabona ukuthi u-2 ne-exponent yakhe noma ungafaka noma ngayiphi inamba lapha, khumbula ukuthi inamba oyifakayo laphayana noma ungafaka noma ngayiphi inamba laphaya ku-m but kumele ibe i-whole number, yabona n noma ngabe iyiphi inamba oyifakayo kuzomele ibe njani? Like yonke inamba oyifakayo izokwenza ukuthi lento engaka-left ibe njani? Ibe positive.
Okay, ukuze ibe positive-ke into engapha ka-left and kuthiwe iyalingana nento ela ngaka-right, nayo futhi izobe njani? Izoba positive. Okay, ngaka-right u-2 exponent noma ngayiphi exponent esizomnikeza yona u-2 uzoba njani? Uzoba nento e-positive ngaka-left. Okay, so since bathe lokhu okungaka-left kwamele kulingane nalokhu okungaka-right, kusho ukuthi nala ngaka-right kumele sithole into enjani? E-positive not e-negative, because bathe equal sign kumele izenze zilingane lezi zinto leziya. Right. Okay, mawufaka la kuno-n khona mawufaka u-1 kuzoba ubani? Mawufaka u-1 senzeni kanjena. Masifaka u-1 la kuno-n khona kuzoba u-5 exponent 1 minus 17. Phuma ubani laphayana? Kuzophuma angithi u-5 mncane kuno-17, so kuzophuma i-answer enjani? E-negative. And ngapha uphuma i-answer enjani? Mawufaka noma ngayiphi inamba kule exponent kuzophuma i-answer enjani? E-positive. So asikwazi ukufaka u-1 laphaya, siyamdlula u-1, sofaka ubani? U-2. Sitesta nje iy'namba laziyana ezokwenza ukuthi kube positive ngapha nangapha. So masifaka u-2 laphayana la kuno-n khona sifaka u-2 ngapha sifaka ubani? Sibuyisela u-17, right? U-5 exponent 2 ubani? U-25 minus 17, okay? Seyinkulu-ke le namba leyana seyincane, right? U-25 minus 17 ubani loyo? U-8. Ngapha unobani njalo? Uno-2 exponent m. Okay, I know because ka-left bese siyazi ukuthi leya nto leyana izohlala injani i-positive ngaso sonke isikhathi. Then naka-right injani? Sesinenamba enjani i-positive, okay? So and leya namba ewu-8 singakhona siyibhale ngo-exponential form, ibase yakhona ibe u-2 exponent ibe u-3, 2 exponent m. So m wethu angithi sizowashiya ama-base, so masiwashiya ama-base m wethu uzolingana nobani yena? Uzolingana no-3 because equator ama-exponent uma ngabe sishiya ama-base. Why sishiya ama-base? Because ama-base ziyafana, so si-equator yini? Ama-exponent. U-m wethu sesiyazi ukuthi ubani? U-3, okay? U-n wethu u-3, u-m wethu mangabe u-n wethu ewubani? Ewu-2. Alright, asibuyele back so-solve u-x no-y. So u-x divided by 2 sewulingana uzoba u-n angithi yena, and u-n wethu simthola ukuthi ukuze nje le equation lena ibe valid u-n wethu ube ubani? Ube u-2. Solve-ke for x, multiply by 2 both side. X wakho walingana nobani? No-4, right? Sekumele manje siyokwenza njani-ke? Siyo-solve for u-y. Okay, mase solve for u-y, u-y divided by 3 sewuzoba u-m. U-m wethu ulingane nobani? No-3. So solve for u-y, multiply by 3 both side. So that no-3 azokhansela lona, u-y wethu alingane nobani? No-3 multiply by 3 ubani? Uwu-9. Alright, so bekade ithini i-question? Bekade ithi thola ukuthi u-p uwubani, but u-p uzomthola ngokuthi u-multiply u-x, i-value ka-x ne-value ka-y. So multiply-ke laphayana ama-values because usunawo, therefore, okay, therefore u-p wami is equal to x multiply by y is equal to x wami u-4, y wami ubani? U-9. So uma u-multiply-ke laphayana uthola ubani? Uthola u-36. Uthola u-36. Iyona answer-ke yakho leyana-ke correct. I hope le video-ke ikulekelele kakhulu ukuthi ukwazi ukuphendula lama-question akanjena. Mawuphinde uhlangana nayo usuyazi kumele wenze njani. Right, so practice makes perfect. So mawusathokozela ukuthi uphinde ube nami kwenye ividiyo elandelayo next time, ubone ukuthi ungaphendula kanjani ama-question and nawe ikuphi okumele ukwenze uma uhlangana ne-question. So ungahambe uyongifolowa, ngikhona ka-TikTok, right? Uyangifolowa bese ulike ama-video ami.
Ucommente-ke uma kuwukuthi khona la ungabonanga khona, so that sizophinde ngenze enye ividiyo ngikuchazele ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi ngigcine sengenza kanjeya noma ngiqhamuka nobani no-36. Alright, so thanks for watching guys. Sobonana-ke kumavidiyo alandelayo. I hope ukuthi sazophinde ngibe nawe futhi.